بجیشکن کرمانجی لباجار قامشلو پربونه. باو اسماعیل یک جوان بجیشکایه یکو اف 27 سال وی کاری دکه. دكتوريا كرمانجي جيانه طبعا انواع جيا قالك هنوالي وندبينن ام علاج روحاني جدكن وك خدي قوتيه طبعا قش ايات قرانينه ضمن شرعينه سحر ما سحر امناكن ما بريد كر بريد حشتيد ام سحر ما سحر شغل جاهل بون بس انا ام شو وك خدي قوتيه ام دكن کسن گو سردان آوان بجیشکا دکن پرانی آوان جنن. اف جن بما بستا چاره سرکرنا پرزگریکن خوی مالباتی قصداوان بجیشکا دکن. بصراحة أنا جوزي كان يريد يتجوز براستي زلامي من دخست جوجنك دي بينا وبين زاروك من جهنة هرشف دچو خوارنگهن گو فلتجن تيده هبون جبر فيكي از دمطرسية دبون گو مالا من خراب ببه جيرانا من الريدا برمن گو از ورم جنفي شيخي دا گو نوشتكي بو من چه بكه و زلامي من لمالا خو وگرينه هر وها از هاتم جم شيخو من نوشت چكر و ددما دمهان ده زلامي من لمن فقريا وكوبري وجبري جي تشتر. رجع لي جوزي وهسه على المحبة بيناتنا ورجع مثل ما هو أحسن. والله في دكتوري كرمانجي خنياتهم ابدا بوانا اي دكتور دركتنا علم بيشكتي ده صالح خوندنا حطابونا دكتور وتشتي خدي تعالى داني بوي بي بيشا مرو قدر مروي وابدا قنياتهم بيناي با يعني ابي كرمانجي مروفن هنه دما کوهیوین خوا جی بجیشکن پسپور خود دکن بری خوا دیدن بجیشکن کرمانجی بهیویا کوچاران خوشیا خوا لجموان ببینن. اشخورا دبوم سلم يقول كده شو ونقش يعني يقولوا وق ازجاج بو اف جامير طبعا نافي بيست بو وبرج ما هفدو ناس كر بس بهوريا مش كيف هاد شنودات وقت التجربه اكبر برهان والله ام هاتن جامير اف درماني هان ادامه از ايفارا بريز رازي ما تسري خدم بخدي سر درماني وينا از قلكي باش دبم لگوری گوتنا بجیشکن کرمانجی او نوشتن جور بجور جبو گلک پرزگریکان بکارتینن. مینا پوچبونا لاش و پرزگریکن مالباتی و جن جلاش دردخن و هروها دبیجن ددما داویده نوشتن درمان کرنا نخوشیا پنجشیر پیدا کرنه. کونر خیوه دگهیج 7,000 لیرین سوری. بجیشکایا کرمانجی و درمان کرنا بشیناهین خوزایی و نوشتا. جمیج و بدیروکا کردا و هاتیه گریدان و جوی دمی تا آنها مروفن هنه سرداناوان بجیشکا دکن و جهه لکدن و مروفن هنه کوباوری آوان بوان بجیشکان قطنایی. خناف عیسا روداو قامش